ia e toi whakalo whantu, ia ma ofo ma whantu, le sofa manumalo Yesu Keriso, lo tanto li ima lo tanto whaola i le taimi le fiafi, Samoa, ia lau whafuku anu fo, me iau whai masui fo la lau ona nei ia, ua ma iei fo i le pēno le ne fiafi, ia, whaafitai le atua ia mano le lei, ma tu ti whakalo whantu, ia whengalo ka ia le atua, ma tu whantua, ia e kare sia, fie whaiona maua le tanto, ala anta ia por tanto si che e minsu ia fiafi o sto te tasi, pe ona ia i te milava masani ia sto fa pe nei, ma tu whakalo whantu foi, ina i o tanto tu asinasina, tu la maolo whaia talo, ia ma tu ina atu tama whanau sa moiso se minsu, ia le atu foi o nei minsu o ma ona tu e ne fiafi ma ona, ma tu ti whakalo whantu, sofi manumaro, Yesu Keriso o tanto li ima Faola fatalo fatu wo anga ia la tu malama ko fa pena no mun ta ina lami ia o le inga fo de tua sa ka mate la valente le fiafi ia o le ua fai una fa ina ia rofa ma le tua io na lo fatu no ia ma ona fai va venga le fai o tanto fa tanta la ina o tanto ma fa un tanto ona o Yesu la va le o me ma tu whakaro whakoi fo i se uso, sto fine, sto maa, sina o whatoa maua, whatoa wha tasi mai matamata mai tatu karame le fiafi e mato te o whatu ia vea ma o masui ia o le sike e minsu foi la uso lo mato ngā lue whatasi au na le tua mato whatua le ngata foi lea ia o nei o talamoro mato ngā lue mato te whatalo whatu ai te sofa mani malo Yesu Keriso tato li ima Ora fatalo ma fo ina I mentor fo io tanto grame o lo fo ia cavalia ti normal I fo mai fo ia yenti frattua nga ti fo lea Dr. Benjamin frattua o lo fo ia ti al fo ti fo ma frattua ia ma le lo tanto ministry ma ti fatalo fanto ia a pe ona ma fa ia tu ne fiafi ai tanto te le io wantu lava in stelo ni si upu Tuina tu sunga whawhenga na te amitalia fo ista talo. Ia o na tātou a mi fa solo ia ne fiafi. Ngā whawal. Tātou tatalo. Lo mātou ta mā o le langi. Ia pa ia o lo suafa. Ia o mai o lo mālo. Ia whai o lo whinangalo. I le lalo langi e pe o na whai e le langi. A wai pa ia oe o Iova o le atua e sili ese. E le aise atua e tu sama oe wana oe lava e toatasi. Oe o le atua o le li o li ma le tuku o tuku. E ifo atu le lalo langi uma I lau fio. E tau atu e lau whaiva uma le pa ia ma le sili ese o lau fio. E to aturi atu o turi vai uma I lau fio. E alalanga atu mea uma e whaima nawa I lau fio. O mea o le langi, o mea o le lalo langi. Ma mea o lalo ifo le lalo langi. E ifo atu I lau fio mea uma. Ta maa whaftai lau tau singa ma lau puipuinga ma lau leoleonga le mātou ola. Wa I uwhi au mga luenga lo nuu sa whianga I nei aso lo mātou atua. Lewa mātou au ria mai nei tu la fiafi lo mātou atua. Wa tu ua foi o mātou a inga ma whale ua mātou o mai la loifo nei whale. Mātou te moli mauina le sili ese o lau fio lo mātou atua. Ta mā I anga le lei mai lau fio I le tala ina o le tala le lei o lo malo I le fiafi le lei lo mātou tua. Ta mā lilingi mai lo wanganga pa ia whao uai I mā ua I le fiafi nei se whao unga fōu. Le whao unga lea e nā tia ai o mā whale tonu ma o mā tangata le ato toa I le fiafi nei. Ia e whetalai lava oe anganga pa ia e mori o lau fe au ma le upo lo malo I ai o fina ngalo maloto o maota foi ma lawa I le afi le te ma tau lava ina ia whao ngā mai ma ua o ona whao ngā ia o ma leo ma o ma ngutu ia ai whetalai pia oe a nganga pa ia I le afi nei a nganga pa ia so ani mai ko ai mai le loto mau o le loto matala o le poto au mea alofa ia I ma ua o au mea whai ngā luenga I le afi nei. E leo le poto mita ai o le tangata
ai o le poto mātou te o ifo ai pei o mātou tūri wae na whaatai atu i lau fio. Le poto ina ia mātou i loa na whaatulanga ia lau upu i la whiawhi lei lo mātou. Anganga pa ia whamanuia lau nuu mau tangata ma lau e kālesia ma le au whaatuatua uma ma le au kewisiano nei whiawhi. O i lava o maua mai le nei tāna inga ma le nei por kalame lo mātou atua. Ia whaamatala loto atu lo nganga pa ia. Ia moli o atu lau upu i o lātou loto i la whiawhi nei. Ia ina se loto mo lo malo. Whaamalo sia se loto o whaawai lo mātou atua. Ta mai a amataina e lau fio ama ea. Ia fo'i atu lava le vi inga ma le whaamanu i lau fio. Ai tu mau pea le whaatau wā i lunga o i mā ua o au na. I lau ngoa Yesu o mā te talo mo mā la au atu ai nei. Amen. Ma amen. Loia, ia, pia le le. Aftaina na wauna mo te talo le fiafi ia amatalia e tātou pukalami. A whai watoa e maua mai ia wha tulin fo le fiafi. Ia e mātutoi whataro whantu. Sofa manumalo Yesu Kristo tātou li mo tātou whaola. Ia lea ua au sao fo i le fiafi ia o tō tangtanga mai ma baba ia tu ia vi ele tua malona lei malona lofa ia o fe stofi o roha pena o na tatou avea o se taupu fa tatalaina mo lo flengalo ia mai mau fo i ma le lo le tatou atu ori anu lai ma lo le tua ia o te tatonu fo i ele e fo lo fa fuan ia si taupu ia poni taupu fo i wa Samoa ia le wa ia na ile fo ile ka koma sangi wa hao Samoa ma malama Samoa ia bi ile ia ai o kalame ia nga ko na langa to fa la tele to tala atu fa malo si ai lo so fu wa ori aleluia foi o ma o foi o langa lo fa pena o na ma o na foi ton fu ka le sia ma o na o nei ia mole ma lo le atu e le mo tatou o umana saunia Yesu le ma lo mo tatou umana Paula wa tatou ia o le fa la tele o le fa manatu o le talai o le mole ma ina ia fa ma si ai ia pe fa fo wina I fo isi mafutanga e o lo fia maua le tala le o le mano le tua ia o le ma tala le mano le tua e fiu tala talai uma sau le tupulanga ma le tupulanga e le muta le tala talanga o le mano le tua lana fe mai fa le mano le tua ai le topic la le fia mati fia tala noa ia o lo maua i le Mataio o nda koeono ia ai o lo solo mai amata mai fai ko lusu lima se o tofa na lalo ia de upu mati fita no do not worry aua le popole ai ma fa fa le ko ile mo fai a una sola ese meka ole hatita ole nga o tatu pukalame pa ole nga fo ile upu le tu mo tatu uma sa mo ina ia ka fia ai mene ka o popole leo kako kilo mo kako baba ia o kasi lea terrorist o kasi lea fa leanga mea pe fa leanga tangata tu lo Samoa o le pain kila lea wa piwa sa fa afi o le popole o le worry kelo inga o ngai fo mai sa waile me olea fa makalanga o le me le makikau maua isikai aolo inga o ma fau ile popole fa solo mai il fatu ia o nga makarole o ka punia lo me o mornila lo se vai lá li ki o foi lá fa mai Yesu ele ma fai lo popole o fa umia lo wor worry doesn't increase or extend your life e vai lá sa o Yesu o ia no fai ka ko a Yesu fo mai mara malama ya ka ko nga Yesu fo ma e sera le ma tango fio ni ka pai pi fa ka fa pasilo ka ko a ole me mo ia ole me fo ile wala yo ngale a fa buka au o nanga isi mole ma lo le tu o nga ole popole amen ole ma kwa kele o me pole tu sile ma sa ngi fai ka nga ngai me ale mai ai ka fi al mele bo ngi ni vai kai ola
I le ngā kanga pore mea ai, o vaingu, o lava, o kaavale, o le fale, o kupe, o whāngau, o le ngaruenga, o le loku. You name it. O lo. O lo, i o ta o le leia. So vai, ele nga ai pe o mea i le lisi mai Yesu ni fia kilo ye. Ai pe o vau samo. O le kasi le bena o ke ka ua o le fala au fasioti anganga, fasioti tangata. Mea le ka o le popole. Ua makua a fa apea la ele kele so kako so il fo ma ile nga sa ngoa le ele tusi le sa ngoa mai o le a o kako le kele o mafiki anga martelo le anga o ia na faia i tantou ia na faia la langi uma lava i mea uma na upu e me se tangata o le me foi la le ma ki fie tali talo le ngifi a fi ia aua ni o tato popole ma ko fe ese popole ese le kea mea nga e lua ngi kewa pe o le kakao ia o le ese a cares ese le worry o mea ngai lu ai lena maki fi kala ngua i le popole ia mama kako wo wako ia ringi fi fi ile fala utelina fo le limta ai le fo lo fa fonsa mo i te no ila sunga pasta ko nga o se introduction fo ngi fi fa ai i no volo i ese fala utelina mata mo fi ho ila sunga ia le ka amaka ka pungi fi ringi lava up tai pasta mole no pe ole ule ua e sau no era de veni ia pe ole puna le baba ia tu ile i tonu ole tu si le pi kele lo pe fa ia mention me le popole ia e sau le ia lau sau noanga ole popole ia e moli am fa maoni lau sau noanga e a fo ile e a faina ia le tangata pe a nga pressure mai le upule ia fo ile i le mea e a faina ia e le ngata ole e a faina yo le loto tangata o lona mafau la leto e sangatonu ia na fai unga fai o le mautonu le mafau po fer me fai a fer me ku pe ha unha pressure mai fa ngau mai la le pressure nga le media ka o le popole stala fataita i le pe a fa pe ya songi e ke u e maua fa kasi ar ke me kasi au pili ko yes ya pili nga o lai ko mase final warning o se long po se me fa pe nga ya o se tala fataita i le te fai atua ai pe ke u sau i mase ia pe pili moli o le pili ke fongi o pili ko mai ia onga me va pe nga e mako i a fainga ia la le mako fau o tangata o le upulea o kele nga suicide ai kanga mai se a papalangi o too much kele o le mafainga handle e kanga le mere ka o le poli kele pressure ia mai se angi me o le lofo ai ta lafu me va penga va penga i lai e kula i mai ni pili skalva ka i ko fai tu a mai ni pili la popo a se kolu vai aso ai ke u fa fo se inga mali u mai si yes fa la vela se fa ta inga le te fai tu vai vai la me le la fa ngau mai ro ka ma do po le man ngai ai o onga le tu i le vai fo ka ma le yes ole ile vai fo le o foi o poia la ma foi tau atu ole kamanga nga ke fo kamare kam tau mai me ia ka ko mala ile po o fai tau atu le kala le ma i vai nga le ma fai kau io mea ole o lango le
me fa mai au ke pole o pole me fa mai au ke pole o la na me na ka ko pole me fa mai au le pole a vai la le o ya ka ko le ki e go ngale e tina i e kamar pe fofo o fa fika u ka mu le au pole na le fa makala kala uma mai le fion pa ia le tu le me ki fa ia le fa makala kala uma mai ai foi u pu le fofo e fofo ai me le ka o po ia pe o sia u le ko e viene ali pa tai sa boa ia la aleluia mon ia u na lo ia i pe o na ma fa so atu ua ka ko masangi ai i fasi fai tau ia le fo penga la unga ila ona le tu la sa wa pi wa pasi wa pe aso ale wa ko fa long if ya longa e ye se bele ma ole tu e ko fa lo ya ta tu ne fi pe so no la yes o lo ia i vai fo o lo ia ki elements you know o lo ia fo la au sili aku benedon lei you know pe o ka ko lo a o mo lunga ko ko ngaka ma ia si me ia ke lo vai fo ma ia mai la o ngai vai la au la nga ma ngai fo la au nga ma pe come down ai le mere ko ia ka ai le fo ia e pe fo ringa la kilo desi sai pe o fo ringa ma fo la au ia le la va venga ka pe fenga balang ai le i o mana o yesu ya me vole ma fa ko ma tala la makanga o la fia filingi o le manga o yesu sifika o le si level o le va ai i le fa le nganga pe kilo ka ku va ai ya yesu awa ba ia ko sile o le kanga le sa ngoa o le fo ma o le fo i o me uma i pole ai le ai pe misi ai fa longo va enga le le mele nga ngau ko yar fo ma le mele ko mo fa fo mai inga ia sifi mai le si level ba o le va enga le wa nga o le fa ki ngoa le mele ia amen a le manga yesu chef ia sifi fo le si manga ku ia fa ma wonu nga langa ma wa bunga yo tangata ina va ai le tua va ai yesu le me le o fa per mankal le anga fo nga fa usia ka ua e fo linga ile tua so mo runga na lo ka ko vala winga mo ka ko stand le mo sa unia yesu a o le ai pung sa va nga ni before nga mai ki nga le ma ngai o le fala au le kiua i le wori i le ko yesu e pe ia ele o malia le loto tangata ole se i ma fai tau tua la ka fai pulu fulim amen io tu fu fitu ma lu fu valu ia maka ko fai me fa solo vai dalo pe sa ngola na ona yes o ia ile ki o ia vai la au siliatu vai la au yona po nei ma fala au yona po nei e fa pena ona ave se ai lo tanto lu fu lim ia o le mele o te fai tu ai a te o au nei o to popole i o to wola i mea to te ai ma mea tau te inu ai, o tau tino i mea tau te ofu ai, e le sili ea le ola i le mea ai, ma le tino i le ofu. Ia o tau wawa ai i manu whelelei, la tau te le lulu saito, pe sele, pe whaaputu i whale saito. Ai whangaina i la tau e lo o tau ta maa o i le langa. E le sili ea lo o tau le lei i lo la tau. O ai ea so o tau na te mawhaia i lona popole. O na whate le ina le umi o lona o langa i le kūpita e tasi. Se a foi le mea tau te popole ai i ofu. Ia o tau mawhauwhau i lau talo wao. Pe whape whea o na tupu. La tau te le ngā lulue. La tau te le milo fo. Ai o te whai atu i ate o tō. O Solomona malona mata mo fie tele. Na le ofu o ia pei o le tasi o nā mea. A whai e wha pea o na wha ofu ina le atua le wao o le whanua. O la mai le so. Ai la fo ina tae au i le o ngā umu.
e le sili ea ona whaofuina o tou whātua i titi. O le nei, aua nei o tou popole, ma whapeane, ni a mea tātou te ai, ni a foi mea tātou te inu ai, ni a foi mea tātou te ofu ai, aua o mea uma ia o sa ia e nu ese, aua o sila fia e lo o tou tamā o ile langi, e au ngā ia mea uma ia te o tou. A ia o tou mua i sa ili le malo le tua malana ami o tonu. O na whao popoina atu lea o ia mea uma ia te o tou. O le nei, aua tau te pole i le aso a tai au. Aua e popole le aso a tai au i ana lava mea. E te tau i le aso lona lava leana. Amen. Amen. Ieri. Oh, hallelujah. Aftai le. Iai le mana ina na upu. Samoa pe le mawhai atu. I leo ia maa ua se tali. Po ina ale tali. A ro il fo mai siri le tali. I lana upu. Pea na mawhai atu. O le ka mawhai il fo mai siri. E sifi ese mai kako lesi kulanga. O lo kako va ai faa. Le nganga pe va ai faa le maa lo le tu. Si e pe ia o nga mawhai atu fo le o lo iai le tali i. Tangata fo ile sau no lumo tangata mana lumo la so o le fo mai sili o ia nga fai o tangata ma ole nganga fo ile o le fo mai sili po tanto faolo Yesu Kristo ina ia sifi ese mai le manato tangata I mea ua iai lalo I langa lefe mai le fo mai o mea nga e whao popo aku pēa ia te o tau ia so uma ai o le popole le ma nga o ailo li whao lai ave ese o le kako popole le luma nga I po ha mea a ai o ha mea a whenua o ha ofu la ofu ai Glory, hallelujah. Wai whaalongo le saunoanga Yesu wha mai e kele mea o le leanga o le mea lea o le umi ai o na soifua le tangata Glory. Ia mai ua I kako le wha moe hina pe wha tua le atua I mea uma lava leanga I mwhai e unga kako wha moe roa I lo kako lava mea nosi Amen. Lo kako mwhaia Ia o sika mai mana o ia tātou e mwhai unga kako kilo ai mga kako wha pēa o le mga o Yesu o sifi kako ina I kako iloa e iai le isi vaenga e sili aku ngai lo mea o le tino o lo iai le alofa o lo iai le poto o le knowledge o le ata mai o le atua I so se mea o lo iai fo I lona tau singo I tātou e lua se furu whai kula si o le perspective na lea o le mga o Yesu e kufa aku vaenga lea o le e fia ola umi ia e se le mea palai pia mo vero ka vale e se me langa ba koleanga e se me fai ni singi e fa benga fu ila lo ka ko soifu al kilo kangi ka ko ke worry lo ne ka lo ka ko fa pia o lo I ai le ma fai ai tato wal mele misi e le me se su manatu maybe ngala so ia e no kiliki fo ma waro po ai ne sa no o ai le sa wo yo la to luma ma fa makala kala mai ni me o le ma fai Tanto lako makako umala ale ana foi la makai lo nge fiafi o le mele le manga o I fo mai sidi po le tangata na ia faia tatou na liuti tangata Yesu pe tangata ai na ia faia tatou no I le atua I fa tu se le atua ina ia tatou loa e ai la nisi mesine le ana me mai Yesu I lalo I le mele ma me ka umala ora le ale me le mga o Yesu auangi o kako whaangaloinga le alofa o le atua I aso uma lava auangi o kako whaangaloinga ia le poto ma le atamai ma le alofa o le lii I aso uma lava 24/7 every days of lives auangi o tātou whaangaloinga o ia o le atua na te kea ina I tātou wawa I le whaamalau mai e le atua e Yesu o mea whamai ia o kova ai aku I manguna e whewa e le ingi ala ko ngalua ngai fai a ngai whanga e lok tama That's a key. That's a key see So, yeah love it. Kano sa So, yeah
Kusa mea kongwanga pe le wise le ukuri. Don't worry. Or do not worry. Kilo imang. Langar ka fawa le o feng mo. Yes. See? Amen. Yes. O inga o ile planning o mo pe. Ia ole pe ole sa mo Iyo. See? Wala ko ke pole. Yes. Me aya kaya. Wa ko ke le lo pe o mai kaya pe le. Exactly. Sao le basta. Sao le changwanga. Awa o se me foi mali. Lo que kilo le mang. Ia le se mang go ver como fese la plan. Ve que ali. Ya foi ngalo. Ele inga le foi. Que a banca ele ficou a ficou já. Foi vai ele. Le winga le masa. Le tala foi le fifi mala na onde. Ia awangi o ka ko poli. If you worry too much. Ai mai se le lima kausanga le se fulu kausanga ele vai kusa mo o ki fai plan mo le lumanga yo ainga ma fa nau ia male kanisia ele lo winga nga ai o le sifi o le si perspective ga ko inga ia awangi ia fa kia ka o me ka o le worry ia o Popole wale mau sali wale mau tonu wa pe foringa mai o lo ka o le melia wa ka le lo le tua e lofa o le atua na te ke inga I ka kou teimi umala wa ka kou roinga peia e le loa le atua ranga me le fai wa o le kasinga me ho ma furka ngaka o le Popole o le me ea kia mai le atua o le me o mana tua le atua ai pea nga fai mama sa ngu mana o nga this is the key pa whenga ia ka kou wa vai le mang sorry. E como a foca ko. Ya sa le vitala inga Yesu. Ele o foi ni la ko nga fele ko ai. Ko fele mai ya o mo ko fele ko ai se vai la e. Ile al mene mga Yesu. Se mai e Popole. Anga il fatu tua ia Yesu. Wale ka o Yesu. E fatu tua I titi. E si se mai na ka o mai Popole. Le nga pe ma fa yaku. Ole fala o me la kasile le o fa so tanga tanga vai kai mi o Popole e muri affecte le kanga bonga ya martino tanga ta I mi o vai la au me wai e mo affecte le kama le Popole ia lo akulo manga vai la avo le ai ngai ka mo fai ngai fo mai very close to save you ale lo ia la uma ko mka al mangala Yesu ngai ia sifi la ki fo lo ka ko perspective ile malo le atua malana ami o tonu. Ke loe, e ola ngiri ka ami o tonu le atua malona malo. E ke ola file mu yaso uma, e le aiso Popole. Amen. Ai ke ofo fo ile uma le aso, ai te ke o le atua, ai fisika, so le whawhenga. God is always take care. Sifi mai kako. Whara nawera. Langa le ia lo kako mahu fauriskan. Ai ka kauanga. E ka kauanga unga lui. E ka kauanga unga lui ki ngai. E ka kauanga ua langa peia o kersa kako e le atua le male. Ia pei wale. Le langa fio mai Yesu. The New Testament or New Covenant. Le ana sau Yesu ko a mai le si perspective le leilea. E fai ki ai me ka Popole. Al ma ngai foi na iolme. O le a mai ama. Vai la au. Key elements. Inga ia kako kilo lo inga. Ia kako va ai fa le nganga. Tilo fa le nganga. Ele nganga inga mense mai la Yesu I ai o fo ia. I meu o lau kalo le va. Fa mai ele milo. E ke le vai ia ko feo ai lau kalo. Le flowers la ia ma le fela ngong wai. Woi. Wa fe me fa mai ele kusa mai. Malo solmo. Solmo mo malo. Mo ele fa sadia e mei. Ora ta ua fo I la le mele le fia fisamo. Ia kako ulo. O lo ia ile siri atu lo na lofa ia te tatu. Pea ma fa ia ku ni fia fi. Ia sifi mai lo kako mangaku fo ile. Se o makiva. Se o le fai se mea. O inga komua bo kako lo ingai. Wa kako fa ala ti tinga lo kako kupsisi. O le na fai I tatou I lona lava fatusa. Vai o le fakusa.
le wa ko e sa wa Yesu e ko e face makangaka o le nga fai e fa kusa ia ina to ai la ko kelea e ola la vai ola pol ata be o vai aku a o le eise me siri o nga kele va veni vai kai mi loji ol pol pasta mai ole pule tate fasoa mana tua o le maka pule o la unga Yesu ka ko kai pe pe ke sa mo ai bo le ole malo le tua na man ko le fe mele fe ko ia le tua o le kua o le ola malenga no winga o meio fa tala fa ta o kala fa le malo le kua o kala hoi le o kala every story but heavenly meaning e winga pa kilo la aki kilo la kala o le kala ngo mai le tala hoi le mea kau material thing for everything kai pe o nei o lava o mea ing o mea ai o mea le tala noa mai Yesu i mea o mea o le kingo o mea o le kingo ai la waula wa ai le ai kusa o le ki a ko o le mea lei lalo i foi pule fa mai o tu sa ili mua le malo le tua malana amieton fa uma mai lola i o foi onga fa au popo mai lola i o mea ai o vai ing o lava o le ola ia o ko ia so uma o le ki a le o le media o le fesili o le ana malo le tu o le fa mai sa ini mua le malo le ko malanga mi o kom o le siri na ka wal malo le ko kai pe vola o le nga sa o mea fa le anga ia kai pe vola fa ka linga Yesu fa le anga male ola ele fa le kingo ia ka linga Yesu e mo i fa nga Yesu ia tala fa ta o o la ko meaning e mina nga le lang mea le lang o le siri ke le la nga le i wa le ko mai awal popole awal popole le sa mo lu ai ke o mai la lo la uma ile il parkal le ko mai sa ini mo la ma lo le tu malana mi o tonu o nga fa popo mai le o le o fa popo mai le yo me e popole o lo winga ale mo ka ko ma lo le ko ele kai alu ese mele ko popole maga ko la ga iri si maule i pasta le fa pe o le amio o le file mu sa o pera o le Roma school fa e ko lu pu mai ka mai pas le Roma school fa a wale ma lo le tua ile o mea ai mea inu a o le amio tonu ma le file mu male oli le ngana pa ia amen me como ala le fa amen amen ole ko no me ya o le amio ko o le file mu male oli ile ngana pa ia o le me le misi i le maude o le misi da ele o file mu yes makua i stay me i local kaka every day ale ala wo mai lo pe o la nga le o pasta wo ko pa ko ya fa upule le ko ma fo o le ki a ko ale ale fo i ka kala mai la le Roma le fa i ko mai o le malo le tua o le amio kongu e pa unga le upule no mai amen e le ese file mu i ma se o ri le nga pa ka ko mawala le nga pa ia o ka ko mawale le amio kongu mawal file mu ia ma le oli le nga pa ia nga wa ka ko mawanga me ka o malo le ku ka ko mawalo o lo nga winga i wa kidding you mame ki ko la ko vai fo mai wa ese po nei mo se me blood pressure wa lalu o le malo fa le ha ele se malo fa le kingo le nga o me fa le kingo me ni ka kala Yesu amen pat o le malo le ku le
o le rulership ko le a le kua I o kakolo ia kakolo o ngai a Yesu I le ko soifua nga ko na ia ma ua ko me nga ka o le malo I ko kongo ka ko maua ka ko maua lo le me le ka o le ami o kongo o le fa sa o ka ko langa I le tu me nga ka o le righteousness langa le ska ko ami o kongo le fa mai perfect o I sei o ka ko ami o kongo e pisia pe o le io ma sei o le ami o kongo le pe ka ko sa ilia ia le malo le e ka kaunga o e ka kau o align ourselves to God fa sa o ka ko langa I le o le malo nga le tu ia ka ko mau alola ia marfile mu ko e oli de nganga po ia so sola lola ia manele o pole mai ka ko ia pe ola ko e fa ko le pas so fa ke no sa mo na tu pe ia ma fa ya ku ni fia ka ku ke le ka su ia mai I vai la au e fa la lo e pe sola o ma fe talai ma mai Yesu pero na upu le ole upu a mi ton o le upu le file mu le upu oli e ka ko awa sa iringo le malo le tua e ka ko ke le kausa I fo le pe ka ko ni pa se mangi me wai le ka ko ke e au wala lu ka ko fatu tua lu ka ko te tonga na upu o ka ko sa ili na upu o le ka ko wa oli de nganga pa ia yaso uma lava fu le Filemo, oli. No, alofa. Si. Ole me foi na lea. Inga yaungi ngalo ia ke oi. Ole me kongo ale nga ka wo. Ina tatu wa matua. Ole si fa maongi ma se oli ma se fia ile atua le nga polwa ia. Ai nga. Ngi ua inga pa I me nga fa ya ko awangi pa ia. Ma ai. Amen. Ako mo ini polpole ngal ba nga le kala saka. Pia olunya ku le pon benga le fa sa yo lu yo va per mal ko ya sa ola le lo ko le ai vai fa ia Yesu ko sa wa o Yesu wa le nga makanga nga ya e va mata ko sa wa mo mai a wala ini fo ia I ka ko yo no ke ia nga yo ka ko ma ko ngo mo le la mo le mai ati la mo le fa maoni o la mo lo le me o si wa lo wang sa la o mo le avo wala le fa maoni por inga le tu wala ka kala ni o ki me e ka ko sa ili le malo le tua mana na mi se dia fecha ili mo fa maoni sa ili ma le oli sa ili ma le fia o nga ka ko mo le file ai mo o kele lombe o le ka ko ke sa ili fo ile le se vai fo ai le ngo ka ko ka fa le nga sa vai ro kala se so e po le ala ma lo so kingo ai le nga lo ma ile nga e wo ki a ko me le nga ka ko tanga to le o ka ko fa ye tu o ka ko nga ka ko nga io o le foi la lea ia awangi e fa tamala ile va aingo o ma fau po o nganga la o I foi mai ia sili le ina o le ma fau lo ina o mina no vai la no nga fa ina e sili ya lo nga o le le ai awanga ia lu ni lo kai mi le o al ke lo meia e pe folinga mai wa natu Yesu ia I nga o ngale ya o vangale inga ia awangi ia vea mea ai o mea ingo o la balada o le self-center leo le life ako meo tino le anga ele mwhai ka ako wala ngor ka kuru manga I o leila ao le tua o le sa uno Yesu whamaya ia ka ako pole le aso ni ia ka ako kea le aso ni po le ale mea mo ka ako I le fofuanga ia ma le tivelo ina ia ma le sapalai le tua mo ka ako langa ole mea e mongi ia sa o anga yo ka ko ma ko vai e le me foi ngalo ya o la ko kala pe a fina ngalo ia ile tu vai o le vai ya solea ro ia si ka ko fa moi
e kakalo a finangalo ia ile atua ia kako bo aku ia si pe ang ka o fore ngai kako maku wa no ka oko mai te sa ele kele so la ko rol kuspa ia ale kele yo la ko fa mo ia Yesu e fa ko ala ko ia Yesu ele ngira ko tikeli ngo ia o kuspa ia e fa longo ia la ko kala le relationship male atua e sele le fanga male ia le fukaku mo ia ni mai kai la ko ka o la ko fa mo ka wa ila o melo le boli sa fa le kele nga mai kai ko vai le mo rungo o le soifua ma kausanga e soifua i nga kuma ko o mali mai kai ia wa pe wa vea le boli o se muka anga le o ka ko ngele ai o le boli fe me Yesu au ka ko ke boli le anga le aka fi ai ka ko mo le kelo me o manga o le tu ka ko ke e ola ma natu ye e sili atu le ile lo le ma lo le tu mo le ma fu anga le me Yesu o ke se fia o ko le si levo ngo ko roai o ka ko fa na o le tu pasta ia o le ile bene aki kilo ge ipaka kilo bene ta te kalkal mo ai kusa o le ki ko ale kusa mele le fina ngalo i le tua es e ma fai e nga lu ese me ka o le popole an ese me ka o le popole mai tangata o le ma ko te popole e tangata i me fai ki ka te o me ai e pe la le mau le a le kusa o le ma ko i ka usa o mai ai le ko le me ka u fa mo mo ma no io le ma ko i ka usa o mai ai mau ye lu ia sa ili mo le ma lo le tua onga fa popo mai le io me awa e foringa mai aka ko le mau le ma lo le tua ele ko se me le popo le makano pe aka ko le mau le ma lo le tua o le ma lo fa le nganga le fa mai Roma e oli o fu le nganga pa ia ole ole file mu ole amio kong ia onga fa popo mai lola ia le tua me mai e ke popole ai o me ai o la vala o me ingu a me uma o kongi uma o pili te ai mau le malo fa le nganga le ole ai ka ko le mau e fai ya ka ko le popole e so uma e fai ya ia sa waila pa e fai ya pe e lo mal fakor ale mo ko amangingo ale o pole ko sa ini mo le malo le ko mo fa o popo mai le o me ke popole ai o le ke popole i me ia ale fa mai le ko i sa ini mo la no malo tau ke mau alo fa popo uma mai ale le tua me ia ka ke pole me ia mala ua aku ale fa mai Roma ele o mea ai ele o mea in si ai oli i le nganga pa ia ma le file mu ma le amio ko vai e fa ale nganga la le malo le tu ele finga nga pe o sangwanga pasta o le manga o Yesu e ku ka ko no le si levo o le levo le manga o ia Yesu e ku ka ko o le levo le o le malo le ke popole i me i o la longei le levo le manga o le ku oi mai o bela io ke ero e ma war malo le tu i fa le nganga ia la mai le ku me i material things ma me ia o le la lang ia yo a ma wa ko i pe o se o le ko e fa popo pas nga mangingo ke le mau le o ka la mo ai se ka ka o meno e ka wa wai e pe foringa mai in other words pe aka ko ki kilo mo mai kala Yesu a fa ki le sa idea mal fa maongi mare no tai le sa idea no le malo rona malo e ka ko ki nga inga i me ai e o fia ka ko ai me Yesu aka ko sa idi fa pe sa ili mal fa mao amen sa ili mal no tai sa ili mal loto a ko ya to
Mereka le pe ngasau ngofo ia Yesu. Ilong auso. Vai ale sidi aku ko wa mio kong. Ilo la fariseo bala kusi. Ya ele se wingol menga ko kalngoi. Longo bega ya. Ilo va pela Yesu vole le ia sili ngai fasi ka wanga sili. Alu wingol kala Yesu ia mako isaili. Male loto atoa. Ngau iai. Ile luas fulu fai kula eleva pega ole vai aso inga ia ka ko maua okay maua lo yes ya la me solo lo popole yes sa ole le solo es el amen hallelujah ia vai a kwala ia le ole ke sa ilia peo laso mo fama ia na lo ta ia o ile tua ona faia le ia le memo na o ile lo sia le fama Yesu mangingoa esa ili mare fa mahoni lana mio tom malona malo e makuai ke vai akua e fa popo mai ile tua uma ya kako uma lava ile ngaka o ko Samoa ma e o fa funga mai a pena foi mau o le fainga la le mele e manga Yesu ya kako fa ka amen ele ngal kala ngo ia oi man nei e ro po Yesu fa ma o ei o le kako sa ini le malo malana mi otono o ngai kilo le ai ngalue mai le mano le tu amen me ngale ma fa kanga o le manga o le tua Yesu e sifi ese mai ka ko le si levo makiva levo Popole levo le ka olima o ka singa me o me ngale Popole tanto esa suela ile sa ini mua bio sa ngona la o mapu na sa ini mua le mi otono sa ili mua le malo le atua malana mo ngai vai kwale e ngalua mai ale atua ia sero ale ai seto ame every day you know pelo ba fa ya ko kele lau ka ilo foi lau bisi me pole ai male ma o ni singa la wa all you name it Popole ka mai Popole ngaluenga Popole le lo Popole me ai la malava Popole ofu you know Popole grandchildren well ya great grandchildren well mea umangi o lava mai Yesu a fa pela senta mai ka ko va ai ke inga ia sa ili mua maua malo ia mau ele ai ia se pa popo mai amen glory ale si me foi na ele e kele ma fa no kala Yesu vai vole i mon felle ele suama basta ide ngira ko me foi ai tau sil tama that's the same as us the same ai langa la ole man langa fai ai Yesu ia oi man lele ma ai paunga lo tanga ta fa ya fai oi ili fa tu so Yesu don't winga we honor God we seek God but what a relationship with God all the time ke kali kong ongala o hana ngale kupu o le fa tai o le fai kali ngoi me ya kupu ngal fa long longoa ai me ia kupu a whaka kai la ngai vai ro ia me alo fa uma fa me sau mai tama uma sau mai tama me foi le fa kai na upu wa pinga maso io le ma ufo ma ai le ma ke quoting a ngal fo ma isi manga sau no ngai sidi aku la ilo isi me e kau na i ka ku vai ka ku kilo awal ke do ka ku ba ai sia i tu pa ili tu fuanga fu le fa island e pi kilo ai ni life fo le fa wa fi life ngai palangi o mai senga wa inkia me we ai me ringa per ke le ora ko fa ke le ko va vale me ke lo e ai principle la fa nga va nga la from the bible even la ko ke le ka kong au e ai principle le ringa a fa mana Yesu ya ka ko a fi o fo le ku langa la seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Langa ke lo isi me ma wala lang. Ero ima se ami okong. O yai. Mera al bele mga o Yesu al malo le tua. Mane ami o tonu le tua. Lang so se mea il malo le tua ima lang ami o tonu. Amen. Mera le me Yesu. O le le mea. Ele si kala le ufala umba ngai ia mai akira ngai fa so lu ele nga ko fo ka ko Global TV. Façon ai isi a foi ngai isi fa aka na fonga but that is the righteous
of God. Me hoe. O lo waru al fale mau aku spend al fenga lo. Iwe, ana sao le ia fo kuanga awa ia awanga oi ya. O le mea la dia. E pole ana va fa mai ko ki mi dionga ko kongi lo ka le fenga. A fa la nga biolo la bakun mea nga le fenga lo ma fa. That is not the righteousness. Ele o se mi o kongu nga aka kongi fa nga wale tu. Ele o se ke usiano. Ele se ke usiano fo. Ma se tanga ta fa. Pe amba ia ngo sa nga nga ia o le va fo ko la mi ia ka ka fo. E fa ma ongi ko ngolo. Ele ku wai le loko. E va ve le loko pe lo kula. Ai a hanu fenga luenga. E ngoi ko e le ya so uma. Ba il ma ko foi fenga luenga era ka kiloi. O isi le fenga luenga so fu. Fa ko api aka wa makar power fenga luenga ila so lua e over las coffee ko le fenga luenga fo. At the same time ya, I'm a child of God. He believe the king. Of kuso ngai mea nai ki ai. Langa lenga o mai Yesu fa ka ingo mea nai ki o manulele. Ma lau talo le vao. Very simple. Ele ai ia sia kungu o le mawai mea ia. Le manu ma lau talo kano. Afe mai Yesu, a fai te kero ka maa mea ia. E sili a oko. Kako? Ka tō umana tangata ola na fai ele tua no fatus. Se vai lá. Kuso lea na ia sifi e se mai na no kako Popole le kero kai ai mai se Popole next week next year and then in the year to come ai ia kako wa le aso ngi ka ukia ka fa pe ko ai eso sai ia ki oe le loto atu ma fa fa ba vai ia ele faz feitau le Amen. Ai sa mo ye le po wa ka ku ai ka ku sa mo singa ma o la manguia ma kele la ku pisisi ma kele la ku ku o ka ko o le fo i o me le fo ko i le tu ia ka ko especially as believers ka ko le fa lo mo so o le ku pa lo mo i le ka la inga ma le ka la inga la fenga lo pa ia le e ia la le mau le fai mai ia Paulo i longa kari wharanga o Timoteo ngai fai mai kai pela o me ai mai fai mai a o ko maua me ai ma me e inga lava ko ke ofu mai ia ngata i nale lo ko ma si e kau ki manga o kele lo o so mai lo nera me lo ko le fa mai le tua ia kama mana mai ka ko ke fiano o le ane me o skapa ka o le ane me o mai le tua ngi aso e lengi pa ko mo si o me ai te tau mane aso ai le fa pe a mai le lengi mare papa ki pa ko mo ai ka kalo me lo mai de so ngi aku mo ka au ai so stick o me nga for today ale la fa mai ia la apostolo i longa kari Timoteo na fa ile ko mo me ai mala kala ia nga ko manga amo ko ke manga nga o fu e me a sai nga ba me awa la nga o me nga ku Popole ia mga uiro mariskan ke wala ku farolo ke o kamu mo vai mera o ia sa le past le mo ka lo mo sa mo fa pe mele o le fa fe o sa ili ia mea ia ai sa le ia o nga Yesu ele fa pe mo fo ke o mo mai se se faz falau maka o se a ele e kaunga o le mai Yesu na fa ke kainga mai Yesu Mataio su kasi ho go lu mai ko mai ke pa kai ka i mai ke yes ia ala ka mai pa kai mai ke o le loko o le amaru ma loko mawala o lo mo bi me uma ka kilo ia Yesu kau ke fa ka i Yesu le wala fa fe ka ko
mau wase me o le loko fa ye mau lalo loko ia male anga malu o le amio ai le amio malo ai le vi le se o ko e so ngi pasta wa le faro ko mai ya lo di le ko le ka kikilo ya Yesu ka ka ya Yesu ka kusai lingor me yes ka kusai lingor malo fa le ngangor le tu ka ke mau lo malo fa le ngangor le kele me o le wese o popole ia ai supply mai lo ele tua me mai saka ko pole inga wa ka ko mawan malo ka ko unga fa le malo le fa le ngangor le tu le ye le file mu yo ka ko le ko se wa ye lo file mu no solo po ori o fu o le ngangor ia o le alofa o la wa mio pa Jesus ai se langa le o ka ngo imitate le mio Yesu fa ka i le mio tato le anga malu ko lo ko mawa ia kia ia nga mio lo ko malo ia ka wo yo wala fa Yesu mai mo ka ko sa mo le anga o ia fo mai sidi e alanga le manao Yesu nga ka ko walu ese mai ia ka ko awongi ka ko mo wal merel pol le anga le ka ko le va ai ai lo na lofa ia te tato le lofa ka mai ia te tato lua o le ka ko fisili ngi ai po le mea o kea mai o ia te tato le anga le wo kong pol o mea uma la wale mo i male sa o tato loto mo tato ma fo fa langa lewa suia o kako la bona ile kama no lua wa kako loa le ai pe ia le aisia ta mai o le atua nga fai ai ni me e se langa lewa kako focus au i kako le sa o me o ngala Yesu pi foli nga mai va le vo le la ngona mal fa ai ma ka mal fa longo ya na onga ai mal le lo al va ngale e che le aku le mele mga Yesu sifi e la ko perspective ile ma lo le tua ma la ko kasi le mele pole o hangi me aku ka ya e fa mai Yesu la lo fa mai ya o lele awona ko popole ile aso ata ya awa e popole lava le aso ata ya o ia iana lava me e ta tau ile aso lona lava le o le ana wingo le whamkara o i wale hanga kaya ai o le leanga le ka o Yesu i mo me o whaafi tauli problem trials for Yesu it will happen but o kaya ono e kakau wana i le aso ia ma mea kupu ai I wonder why lang kakau maya fua i mai lumato tamale fua i mai mea ai mo le aso le tau mo le aso le e anga va pengina o se Yesu le moninia o nga fa o ka ko mo nga so fa pe ba ya tu talo i tan tomala fe ma tu tomala i fo wa i mai me ai e te tau mo se fu tau sama o mo Yesu ka ya mo ya mo ye mo Yesu today o la ngore o Yesu o lo tatu tama o ilang e sili aku lo ke ai no sisi ame wai o ai mangulele ke ai tama o le si me manga ia o kako tangata ia human being nga o ngai ia to ke do ia nga ia yes e ma ko i kako le loa pe ka ke au ia ku se fu nga nge po anytime po kai au nga o ngai ia ko ke do au kai au it's a mystery yes all of us. Nga o ia nga ke go. Nga o le pua nga si. Le la nga fe mai. Ye ka kalo, ye foi mai me ai ka kalo mo skofi. O ke kalo mo me ai mo la sola ile mo ke. E tare de yama to va si mi va pega. Eu esas fara. Eu se va moi bom. Ai o me o fica o me ai me la fica. E ile testimony se tasi vo io talvo a whainga luenga sa e whainga luenga e riswhare mai la mo ufo ma whai whaakau ari customer mo ufo ma process e li pattern
usala o le pate ele o fu le kupe usala ele o peia le kupe kamaro ala umala ia uma kapungi ala ko le system o ale o ele 200 le cash o kamaro o le famakalanga le pule o le falfenga lenga le o kamaro le e fa kasi al masinga sa we ai fale le la ko so le ala o kala mo e fa mai sikala si kala ho le e peia ia kupelea langa le o se fondo kamaro o fondo ia o le patinos ar fa la vela ele no pe afa ko so me ko wa masangi ai e kasi al masinga sa o kana kale ai wan ngi na ki le lo ma o chef sa mo me ko poli fa ma lo ki le o ka o le ngi me fai o lo ko mi na le ma wa ma le la alu uma i ko ko ngi lu ale i oi usana e ko e kasi lo le aso pay day lo ngala ko nga ave a le la fa ka li me hinga yo ma ku o so pe alu oi kusanga offer ki fo la ele fenga lo nga ni sia so e ke ua vili kasi ka fenga lo ko fenga lo nga e su ase si ka vanga ia ia fai aku loa le vili mai loa i le sila o nga sista lea fenga lo fa kasi pe ma fai nga sau e kava ia a fai aku lo sista lea vili kasi kengi la le way off vili lo sista nga sa fenga lo a fai mai ka le ide fi off le ai e langa ele o ele kele ngai ele running on a fai aku nga ka le ki sa no volon ko no vili regular banguela le pisi se me alwa e sa kava oi mana makala ka le ai la tongoli le la a fa me ngai ua la kar kai mi amakai a ko vili ala ka le iskengi le sa kava ia pisi ia me fialo a kali me singe wa le la a makoli o le ka le sau wa prosar kingiki wa popole le la pe ia ko pelea a o kamaro le ngala ko fa lo ngi kala la ko puli kamaro le e fa ko a ko va ia foi o kilangi once a month usala no fa kali simasi sa wale la ia e le i lava se no fa ngaluenga ai ve kuma ki nga fa ya kule I think that's him I serve like a kuma o kamaro le but makala hiki le you know what boss I was asking God I was worried too much. Can you help? Can you bring that man to someone? Yeah, luck for kamano if I'm out for. Sawa fa ko si kengi le. Please customer. E ele patinga se si. Ne o ka singa ko ku pe ya we. A fa kamano. Yes. That's why I came today. Fa i markala kamano si kile. I always come here in Auckland once. Last night. But that's why I came back today. Or meer, or occasionally. Occasionally. Even maar kan ik hier lang poelen. Oh, boss. God is so real. But and I know everyone. Last night I was praying, my God, please help me. I need that money for my family. I lela ko niya Popole. I find out ko asaw kamalo. Yan asaw kamalo. Kaya mi nga ko pay back man. Kalau mo ya o mo le worry ak baila ak wakula ya Yesu. Fai ya ele. La o kako e kau makele ete pe fai va venga mo ile tua pele. Bera nga lenga pia masal salo. Vai Popole malo masu. Ai awangi o kako. Por favor Yesu. Ele fa umia le olo tamata. Umi le kompita. O le anga po le nafa po le umio na. Lo kako soifua mo kako po Isa. Ai ka ko lo o ia ile lesi ke posili aku le mai Yesu manga o isi fi mai ai o ko inga ia ve sean Popole kita e me ro ka ko manga o bia e ke ro fa mai sala mo ia tu na tu ia ke ia pa e fi la o ia yo fa ia le yo val me manga o ka ko o nga o le ka ko le fa ia tu ide tu mo ka fa va Yesu fa me le anga o ko la ngai ko ke le o le atu ko kere tala no atu o kako si silio tamai sili aku o ia mafai ka e foi la linha fe fisamo ia o ia o ki mar kala ai a foi o ia se ba si anga
singa fa malo si anga ngi e for upule take le upule tu fa ngalo ngi ma up para na au tu lo ne ai e ave ale upule tu le anga o Popole fe mai Yesu ele umi ai lo tato ele fa umi ele so fu ke lo ngai ka mali liu ele anga mali liu o je ngi pa pe ngi fa la vela po ngi ua mali liu o ngo Popole ma au sama o lo ia ili ki tato sa ili le malo mana la mi to ona fa po mai ana me Hallelujah. Venga ring fia kele le tua ya tavita a fa mai tusa ma le loto tavita foi no fa mauna e o ya so ngi fa mai ya per fitanga e winga ya tavita e le ko ya si ko mo fo o came a king in Israel ele mo fo tavita se lo ya fio mai lo nga kalio Yesu Cristo Amen. e voi le e ka ku fa la mo lango ile ni tatu fa mo se ili nga tatu tamala ka ku gele fa nga pi voi le fa ka nga sa ili lona ma lo ma la mi to ye ma ko ka ku loko ya you know ka le ma se ka ku me se la ngo sa mo la ku sa ili ma ro dan ma lo na sa ili sa ma ho ra kai ale ma lo le ma ki fi se ai ma se o na lo le tua malana hami to me foi le sa mo ai vai ni e po le ale ka kia o se maru ai au nga yengi mea ua le kongu si la fanga le tua i le fin kai le tua nga vese me foi la le o ka ko loto o le Popole io o le fema Yesu o ia ia vaku ia te ia o kako a vena ki ngā inga ma mawhatia o ia e ma si e simpo ango o kako lai o kako mga wa whaki ngā inga e kako se kilo mai lau langi mo kwa ki ngā inga alanga ki ngā inga e le hei ma se vi inga le tua mo wai e a kako ku ngā ku ia te ia mea umalawa kako ke Popole e tu singa le e petel mo mo fe pu ka wa mo petel un ka pu lima e ka wa ia ko fu ile na un lima sa e pe ya ko petel mo fe pu lima ia tu ina tu ia te o to o mea to te Popole ai a walo manatu mai o ia i ate o to a fai pe lima mo pe telu tau pe lima fai upu e fitu ia tuina atu i ate ia mea to te Popole ai a walo manatu mai o ia i ate o to. Amen. See, cast all our cares, our worries upon him because he is care for us. Samo ia se si ke manga o ia ave ia tato Popole ngai te lo te ia muliani ia si fesosongi mai mo tato ia mua o kako wo ia Yesu taimi uma aso uma minute sekondi o le aso le tula masina tausanga esa le anga o ia nga te kea ina i tato le lua su fatula you know wa vela ia kako le ai mai security mo moi fa foka ku fa le leo ina tato e cha langa le ka fa mo tato to mala le leo ina tato le lo su fa tu la e vele polo ko fai ma ka ku mo o lo take care la vai le to ka e foi le o lo ia ile fio pa ia le turki o mea uma ia o no ka ko langa le ma o Yesu ko inga me foi le ina ia lo o lewa ia te tātou le mālo le tu. O tātou loto pe o na tau no vuela o na fiafi. O le pūlenga lea le tupu i te toni o tātou loto le o na mālo. O le ila le sui kuranga i Popole. I le mālo le tua o le te toni a te tā. Ka sa ili ai ma wha maon. Sa ili ma le loto maulano. Sa ili ma le whatua tua. Inga ia maul melea. Mawesi. Ia manuia i ka kōle manuia ma leo lai wha. E mese
le malo le tua malala le to ba ka ku fia ka sa ili fai ka ku kile sa ili mo le mele ia e uma ni o langa nga problema le to ba ia lo ona se samlong fo fai o ni fia fi ka fai o ka ai pasa pe au le ila wa ulea vai hulea ile meo le fina ngalo i le tua ya anga o onga ia wa Mataio 5 fitu o onga ia i su tau tala ia o onga i su amen ia ole alo o marino le ia ho ia onga ia o onga mo tatou onga o kako e mau le mele le o kako tangata o le olanga ia le tino we need this stuff pe o lavalava ia o mea ai o mea inu mea kausere kimo ia o le ala e fafa mai rei tua malibere ka o Popole o longa winga e kaunga kako mafofau le pe fafea po lale se mea wele le kiu ai le mene ia le malino le la ina lo fai unga ortala le pe o le mate mafai tau atu ia ma le roma le sulfa le mangingo le mua sa ili malo le maua ia ma faa popo mailo le yo mea kau ke pole mea everyday life kupe wa me uma kawale wa me ia pe atatu maua le malo le faleanga le ka kukarial malo faleanga le eriche malo falekino le malo le tua le kaukala o le spiritual kingdom le vamba Yesu a fa le nganga o le tu kulia ke mo ngawa ya o ko malo le ko la lo winga nga me le malo faleanga o le malo le o le mana o fina ngalo le ku e ku kongo ga ko pe vai malo falla la like out they want the power they want to rule other countries say Russia ma Ukraine al malo le ku e le fa penga le fa penga e le fo singa me le ko lo malo kongo ga ko loko la ka ko me fai kau ke accepting al malo le ka real malo fale nga le kongo ka ko receive and accepted the kingdom of God yo ka ko le malo la le ka ko mo yo ka ko fa popo mai lo le ko le ka ko le malo le ngol malo fa mai e am yo ko amen e fide mu amen that's our lifestyle in the flesh el malo fale nganga le ke kalmo o mea ia le Popole le la lo lang mea lo lang o mea fare king le malo le tua pe le kau kalmo ko le fa mai sa ili ya ka ko mo awa ka ko mo lo so el fide mu ngake ku leia fa fol Popole langa le foi mo fol Popole kom ai ka ko mau lo malo fa le nga ole ko o ka ko receiving ma ka ko accepting le malo fa le nga ole ko yo ka ko alu lo fa fo mal ka male fo le su se me ani ngo fo male ani ko male oli le it's a spiritual kingdom in us ke ku le uma fe pa fo me ngale ka ngolo le yo le ku fa ko uma mai a me o ngai ki mai mo mai ia ma u fo nge fe ia pe le se ko fa ka la ka le pasta ai ke ngim ka u amen haleluya ya tai trom sa mo pe ya ona ma fa fo il matala te mo sola ele o yama o sitati ai o le mafa ko ile atua le ile atua tati la fo ila se au nanga nefia ia e ka no fatasi una ko ai o la fo me pole ni ba ya so ia o le atua ya ma ke lo ka ku ma piu se mo bra o mo is o ke yo ia ka ku ke le lo ka ya
awa levo ma fo'i mai ai le atua me ave mai le atua e ala mo fa ko ke pole ko ke le loka e au mre siaso a uia nga ke te ke inga uma ka ko even his tips o ka ko la no uma he will take care of us ai ole se so atu fo'i ma se fala te lenga o le upo le tala le o le malo le anga ile ka si le au ala wa le sa fanga ai ka nga ile me kaunga au na ile li ia o fa mo ka ia la ba pole ia mi ia le atua li au na ma fatua e ngata fo yo au na le li mo fa pena o mai mo mai ia ko meni mai le fiafi ia ma to fa tai atu lui le atua mai au nei ia mo la ma su ka ko ai le upo le atua au wa ta to o la fai le o la au na ia ma me o ta to nga no ai au fa ka la fonga o kamale o kwa fai ma fa so sai kele o ngai kangaka soifu kamale o and even I call even in the church some church ele va ko kuma e el mel popole asia era nen ka ko mai le fion pa ya o le fai ya me uma male a me o ton mai le atu o ka ko mo le o lo malo vai vai le o me uma sawa o ia mate fa le leia fa ko poina ia mato fai e le ma ai va lo ngai le tala le kale sia le tala ngoi o una le tua le lo fa solo le tanto kingdom first e se le tau inga o mai le ma lo ma fa lo kene le ngau solo ma lo le tua malana mioton ele nga fa nga fo una le tua ai nga yo le tua si o le winga nga ma fa makala o le sa ili o le tua malana mioko o isi mea umai fa rua ia o ngalo ya ki ka ko ia ile nganga pa ia ia te oi o ia le sui le o le tua tonu ya te tato lo fa pe nganga ka ko ngalu e mo le manu si fale tato te ngalu e mo le tua malana le atu foi le ia tato mo le mau atu foi se nganga o ia lo fa pe na ona sai ia pe ai ngalu ngal pusa e tato te talo mai avea o a pasa lima ma vai na luenga le tua e te tala ina atu le malo ana te tala ne e fa velo ma futa mai tato ta fo i ka sia ma ona le tua o mai ma sani wa pena na mai bo mai ne fiafi ia e la loina tu to swafa ia mo fais ko kele o ko ai fa tai tele ma futa mai talo mai fo mo fo si te fa peneli la vai aso ia ka ko fe lo ai no tato global Kingdom TV ia mo le tala ina pe o malo le atu fo le ia vai aso ana Sofia yo lo i fo la na o na nisi fo o na Kingdom first o ngi ngalo e ki oi e mo mua ni ila kala ki e inga ki lo ai nga lo le tua e tengo le kalesia e ho o mai la vai la fiafi ni ia ma agua tengo to lo ka ko danga ia le fiafi la fai ka kalo mene tato te tu ina tu ai ia fo iro ia ni mai o e fa pole le fiafi ta fai ma kalo ma fa ai tato ma tanga e na fo le ma tu fo le fiafi la na o le fo i fa fenga ia kuchi si a pontoa pa li ia ma si ai nga pele ai gali ma no fa ia ona ore ma la fo le tu ai si fa tua ia ka ko o le kanaka o le tu lo ia la mo file mo ia te ia e ba tu ma tu pea ia si paso al baro le tua ia pasene to pa li ila na ia foi au langa pe o masani ia stofi ia ma tu e fo sa mo ina talo le fa ta tu talo pa tu tambalangi o ma talo atu ma o le lei ma tu ma o paso lo ma no io lo o ila mo mo le nei lo mo mo le fa ma lo si mai la o fionga io o lava Yesu wa e sa nia me le uma lava ina ia ave se ma fa sa loto ma to mai ngaluenga pole ai ma to sa ili lo ma la wa to ma to talo ai lava se tu fine o se uso se tamal stina la po ia to fo e kale sia ana ia una le tua fa tua ma to te tu ila atu ila to ile ma to talo fa tasi le fiafi o e na fetalai ma tu saili atu lo ma la wa mi tono
on e whaopopoina leo mea mātou te mana wai. O mātou talo tamai, wia lo watunu, i o mātou mātua, tu āsi na sina o whapena o ta talo, ma mai mua mai, ma mafuta mai, i anga le atu mo i lātou, me toa foi i le atua lau, si ke i ministry au auna malava, whapena na i elo wanga le lei, tua foi i le fiafi, tua nisi ro malanga, nisi fo fai malanga mai, ia mātou te mana tua le mātou te talo, i le lei fiafi, fo fuanga fo toia le lei fiafi tamai, ia tu ina te pere vi, inga whamaluia le tua le lei manu, na Global TV, manana aulanga na o ona ia mai ma tua, e ia ia whapena, suru pēr loa nganga, ina ia mātou au auna atu, whalau te leina lau tala le lei whamnia fwoi lau au auna nei, e tua ia iai pēr lau whaunga mana ia te ia lau auna, o lue fwoi le tua, i lau ministry, the kingdom first, tamai, whaalau te leina pēr whale ie, whaonga ina pēr soifua mo oe marau whina ngāra. Mātou te talo, i nā tu waile tua au una umalama, si kei ministry, so se tu whia le rangi le tua, ma i le New Zealand so se tu, i whaamanu ia le tua i lau whai. Ono oi e su le lei ale le mātou te talo whaafitai, lau whaasaulo toina, lau mai o le while mumo, i mātou ma le oli oli, mātou te āmatali ai se aso fou, i le nei lava pō. O le vi inga i fo i ate oi maua le lava i aso fou, ia mātou te wha fo i ate pēr vi inga ono Iesu, e ale le mātou te talo. Amen. Amen. Loia, ia, tai Samoa, le mai mo mai, ui e tele, e fiafi.